खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म क'क्राझार सहराव गोग्गो दै लोंग्रा एबा पियर ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्ट बेखेवदों दीनदयाल आगरवाला लायन्स क्लाब अफ क'क्राझार ग्रेटार एनजिअ'नो गोग्गो दै लोंग्रा प्रजेक्ट दानानै होदों आरो लायन्स क्लाब अफ क'क्राझार ग्रेटार एनजिअ'आ क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्टनि साखाथियाव बेखेवनानै होयो लोगोसे बे गोग्गो दै लोंग्रा प्रजेक्टखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा आरो क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ नुजाथिफैनानै बेखेवना होयो क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बे गोग्गो दै लोंग्रा एबा पियर ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्ट बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि क'क्राझार सहराव जेरावबो पाब्लिकफोरनि सुबिदानि थाखाय मोजां गोग्गो दै मोनलोंनायनि राहाखौ जेब्लायबो नायबाय थागोन आरो दिनै लायन्स क्लाब आरो दीनदयाल आगरवालनि मददजों गुसु दैखौ जाहाथे पाब्लिकनो होनो हानायनि थाखाय पियर ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टखौ फसंनो हादों होनना फोरमायो बेनि अनगायैबो प्रतिभा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि बयनिबोसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै जोबोद गोजोननायनि मोनसे सान आं सानो नैबे क'क्राझार सोहोराव जों जेरावबो पाब्लिकफोरनि सुबिदानि थाखाय जाहाथे मोजां गोग्गो दै मोनलोङो बा माखासे सुबिदाखौ मोननो हायो बेनि राहाखौ जेब्लाबो नायबाय थादों दिनै लायन्स क्लाबनि मददजों आरो दीनदयाल आगरवाल बिथांनि मददजों जों बाहाय नैबे गुसु दै जाहाथे पाब्लिकनो होनो हायो वाटार सिटी वाटार नैबे प्रजेक्टखौ फसंनो हादों ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टखौ फसंनो हादों आरो बाहाय जोंनि माने रायजो राजाया बाहाय गुसु दै मोनलोंगोन आरो जोङो बै फारसे क'क्राझारथिंबो नर्थार्न साइड आरो साउथार्न साइड नैबे नर्थार्न साइड आरो साउथार्न साइडआवबो बिथांमोननि मददजोंनो जोङो क्लथ बैंक बुक बैंक आरो बेदिनो ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्ट बेखौ बसायनो हादों आरो गोबां रायजो राजायानो बिनि खाबुखौ मोनदों माने गोजोननायबो मोनदों आरो जोङो बिदिनो गंनै आरो बसायबावनो नागिरदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाया सुबिदा मोनो आरो टयलेटफोरखौबो जाहाथे जोङो मोजां बसायनो हायो बेखौ जोङो नाजादों खालि जोङो गुरैयै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय खावलायनो सानदों जाहाथे रायजो राजायाबो सांग्रां जानानै गावनि नोगोरखौ साब सिखोन लाखियो आरो बयखौबो बेबायदि मोजां प्रजेक्ट लाबोबा गावनि प्रपार्टी बा गावनि सम्पत्ति साननानै बयबो जाहाथे नोजोर होलायलायो नायलायलायो बेखौ आङो खावलायगोन आरो बयनिबोसिम गोजोननायखौ बावबाय মই ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ লায়ন্স ক্লাব অফ কোকৰাঝাৰ গ্ৰেটাৰ তেখেতসকলে টাইম টু টাইম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সোশ্যাল ৱৰ্ক কৰে আৰু আজি আমি চাবলৈ পালো যে তেখেতসকলে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ এটা ফেচিলিটি কোকৰাঝাৰৰ মজমজিয়াত এটা যিখন ঠাইত আজি এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল বা ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল মই ভাবোঁ যে নিশ্চিত ৰূপে বহুত ৰাইজে লাভান্বিত হ'ব কাৰণ বিশেষকৈ গৰমত আমাৰ উষ্ণতা বঢ়াৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ কাৰণে মানুহে ৰাইজে বিশেষকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেখেতসকলে হাবাথুৰি খাব লগা হৈ যায় তেখেতসকলে কেতিয়াবা মানে মিনাৰেল ৱাটাৰ কিনি খাবলৈ অকমান অসুবিধা হয় বা তেখেতসকলৰ কাৰণে অকমান মানে হেতু কঠিন হৈ যায় তো সেই কাৰণে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে তেখেতসকলক টাৰ্গেট কৰি আজি লায়ন্স ক্লাব অফ কোকৰাঝাৰ গ্ৰেটাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে হেতু প্ৰশংসনীয় তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ উদ্যোগত যি ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰজেক্ট এতিয়া আজি মানে ইনগ্ৰেট হৈ গ'ল তাৰ জৰিয়তে আমাৰ কোকৰাঝাৰ বাকী অকল নহয় বাহিৰৰ পৰা যিসকল ৰাইজ আহিব ইয়াত বিভিন্ন কামত তেখেতসকলেও লাভান্বিত হ'ব তেখেতসকলকো সহায় হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অহা দিনত লায়ন্স ক্লাব অফ কোকৰাঝাৰ গ্ৰেটাৰে আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ঘোষণাও কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক যি সহায় কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিম আৰু কোলাবৰেশ্যনৰ বহুত দৰকাৰ আছে কাৰণ আমি জানো যে লায়ন্স ক্লাবটো গোটেই বিশ্বত এটা ডাঙৰ এনজিঅ' হয় আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তো তেখেতসকলৰ লগত কোলাবৰেট কৰি আমি
কি কাম আকৌ আগুৱাই লৈ যাম নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি সেইটো আগুৱাই আকৌ বিভিন্ন প্ৰজেক্টত আমি তেখেতসকলৰ ছাপোৰ্টটো লৈ তেখেতসকলৰ মতামত লৈ তেখেতসকলৰ গাইডেন্সটো লৈ কাৰণ এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম ধন্যবাদ আমি লায়ন্স ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট প্ৰজেক্ট এতিয়াও চলি আছে যেনেকুৱা কোল্ড ৱাটাৰ এটা প্ৰজেক্ট পিয়ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰজেক্ট আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ ক্লথ বেংক চলি আছে যিটোত নেকি মানুহে ৰাইজে কাপোৰ দিয়ে আৰু আমি দুখীয়া মানুহক কাপোৰবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ আৰু এটা আমাৰ প্ৰজেক্ট আছে আমাৰ মান্থলি আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে সেইটো হ'ল অন্নপূৰ্ণা প্ৰজেক্ট যিটো নেকি আমি ভিলেজ এৰিয়াত গৈ আমি য'ত দৰকাৰ হয় সেনেকুৱা ঠাইত আমি খাদ্য আমি যোগান ধৰোঁ প্ৰত্যেক মাহতে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইটো পাৰত আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এইটো দক্ষিণ পাৰত আমি এটা ঠাণ্ডা পানীৰ প্ৰজেক্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাক আগবঢ়াইছে দীনদয়াল আগৰৱালা দেৱে তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ সহযোগতে এইটো হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ এইটো পাৰৰ যিখিনি ৰাইজ আছে পানীৰ বিশুদ্ধ পানী খাব পাৰিব আৰু এইটোৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট আছে আমি কোকৰাঝাৰ টাউনত আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা পানীৰ প্ৰজেক্ট আৰু 2টা বা 3টা আমি কৰিম উইদিন 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এটা মিনি পাৰ্কৰ আমাৰ প্ৰপ'জাল আছে মিনি পাৰ্কো আমাক বাইদেৱে অলৰেডি আমাক জাগা দিছে গতিকে আমি এইটো সোনকালে আমাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখিনিয়ে আমি কৰিব ওলাইছোঁ ধন্যবাদ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलॉजिस्ट OBS एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ENT सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।